Sikhumbule kuphakameni. Mina yesabatha mayibenhle kwabangcwele. Uthaba kaSambothi lobingelela ekseni kuyisabathi minanda 88.4 FM uhlelo sikhumbule kuphakameni. Umhla ka25 kuFebruary namhlanje 2023 kuyisabathi ekseni kuusuku lapho amakhosazana kade hlangene khona. Osukwini laziwa ngokuthi 25 ayazi kaManazaretha ukuthi makukhulunywa ngo25 kukhulunywa ngani. Usuku lapho kusekunomhlangano wamakhosazana ebandla laManazaretha abehlangeneke lokhu engene ngomizolo mhla ka24 ayozavale namhlanje mhla ka25 iwona ku25 loy ko bengazi ukuthi kusuke kukhulunywa ngani makukhulunywa ngo25. Sikhona lapha ku Facebook page inanda 88.4 FM, sikhona lapha ku Facebook page sikhumbule kuphakameni. Noma iposter nje ithe ukulibala kodwa iyeza abalaleli bangathuki kakhulu into ezincane nje zakhona ethe ukulibazisa kodwa izongena nomnini. Angihambi ke ngedwa, ngihamba nomfundisi uJesu Mhlongo njengenjwayelo. Ngingakamfaka umfundisi ake ngisho nenamba ka WhatsApp yatholakala ku WhatsApp 068 764 9969 068 764 9969. Ubingelele mfundisi. Imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele, sibingelele ke kulo lonke kuwo wonke amagumbo omhlaba la kufinyelela khona iphimbo lalomsakazo wasenanda inanda FM 88.4. Sibingelele aManazaretha wonke, sibingelele amakhosazane esosukwini lawo. Silungiselela ukuthi sesiya kumash, sesiyothi uzelwe umntwana. Sesiyothi ekufikeni kwethu kulelizwe sazula singenandawo. Siyabonga mfundisi, siyabonga mfundisi. Namhlanje ke sithi ukubheka amandla omthandazo, ukuthi umthandazo uyini, umthandazo usebenza kanjani, yini wona umthandazo ngampela. Ngoba angazi mfundisi noma nokunikela kuyingxenye yini yomthandazo. Umunikele ngawunikela ngemali, ngawunikela angazi kuyingxenye yomthandazo ngoba ukunikela mose uthandazile usuka lapho usebenze, mase usebenzile khona okuzuzile, okuzuzile kumthandazo wokubonga. Oh yeah. Ngoba ngisho umnikelo uqhamuka lapha ekusebenzeni ngoba usuke udinga izithukuthuk zakho. Yes. Nje ngikuzwa kahle mina. Njengoba usuke ke uhambile mhlambe wathandaza wacela umsebenzi wase uyawuthola, wase uyakwazi ukuthi usebenze ngalowo msebenzi uthola inzuzo bese uyayithatha. Inzuzo uyayithatha iwonikela ngayo. Kusho ukuthi mase uthandazile sebenza, mase usebenzile zuza inzuzo makungaphezulu kokuzokondla inyama nomphefumulo usuya kobonga noma kukuncane ngoba khona indaba la ethi usinike ukukhuthala. Manje ukuze ukhuthale ukunika uNkulunkulu uyathandaza, usuyabonga ke manje kuloku ukukhuthala esengikutholile sengizuze lo, ngiyabonga ukuthi unginike ukukhuthala. Uyathandaza ucele lamandla okukhuthala ucele kumdala. Umthandazo mfundisi iyona nto uNkulunkulu asinika yona ukuze simmeme ngayo la emhlabeni. uNkulunkulu la emhlabeni uthi lapha kuGenesis 1:26 uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze babuse phezulu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezinkomo nomhlaba wonke nezilonyana zonke inwabuzela emhlabeni. Bese ethi 27 uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe, wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu, wamdala wesilisa nowesifazane. Ngamanye amazwi uNkulunkulu
wasinika amandla okuba sibe uyena emhlabeni si represent uNkulunkulu njengoba sisemhlabeni wonke amandla yena wathathe wathi nginikeza wona njengoba nisemhlabeni lapho ke kuba khona nezinkinga khona la ke sike sekungenelela khona nemthandazo usinikile futhi naye imthandazo wathi thandazani ngalezi zikhathi nithandaze ngalezi zikhathi enzela ukuthi ahlale eseduze kwethu naye sihlale simema ngezikhathi zonke ukuze ezokwazi ukuthi njengoba asibeka la emhlabeni nemoya eminye ngoba wayazi ukuthi khona nemoya engenelelayo la ifune ukudunga umsebenzi wakhe umthandazo ke wenza umsebenzi omkhulu kakhulu ukubona umuntu esebenza lo muntu athi kodwa ngiyasebenza imali ngiyiboni lo muntu usebenza kakhulu kodwa futhi manje uhlupheka kakhulu kodwa usebenza kakhulu ubona umuntu osebenza kancane kodwa abe nayo yonke into ake ngilinganise ngamaSulumane abantu abathandaza 5 times a day abanikezwe isikhathi somthandazo ngoba umthandazo usuke ulwa uvimba noma uvalela imoya emibi ukuthi ingaliphazamisi lelicebo likaNkuluNkulu athi uNkulunkulu nina ningoNkulunkulu noma wathi asenze umfanekiso umuntu ngumfanekiso wethu asifuze bese kuba khona imoya ke engenelelayo lapho izama ukudunga isu likaNkulunkulu ukuze lingasebenzi kodwa uNkulunkulu yena uqobo uma simkhonza ngendlela ngoba usinikile indlela ukuthi asimkhonze kanjani uma sesiqala ukuhlupheka hayi ngoba sihlushwa uNkulunkulu ithina suke sesiphumile endleleni emkhondweni yakhe ngilinganisa ngamaSulumane nje amaSulumane uwabona egulike kangaka isikhathi siningakubona abantu abafukuza kangako bayasebenza bona kodwa okuningi ukuthandaza bayathandaza bese uNkulunkulu eyabezwa bese busisa imisebenzi yabo bese besukuma bayibambele bese beyasukuma bayibambele kodwa yabona khona lokusebenza ukubona ukuthi akunaNkulunkulu uma usubona umuntu uthi hayi ngeke unenkinga ngendlela asebenza ngayo kodwa kanalutho ayathi umuntu akalandeli imigomo yomnika amandla okusebenza nazo akekho qotho ake sifunde incwadi ake sifunde incwadi la incwadi eyadala uNkulunkulu asawukele ngesikhathi efuna ukubhubhisa umhlaba ke sibone ukuthi abantu abazuza umusa ngoba nokuthi ukhuthale umusa kaNkulunkulu lo emveni kokuthandaza ke sifunde incwadi uGenesis 6 sizofunda u8 kepha uNoah wayetholile umusa emehlweni kaJehova yini yadala uNoah wathola umusa emehlweni kaJehova ake siye ku7 khona lapho Genesis Genesis 7 indima yokuqala uJehova wathi kuNoah ngena emkhunjini wena nendlu yakho yonke ngokuba ngikubonile wena ukuthi uqotho phambi kwami kule sizukulwane wabaqotho ukuba qotho yini ukuba qotho ukuba qotho ukuthi uma unikwa umsebenzi ozowenza uwenze ngalendlela onikwe ngayo ungaphumi emgomeni yokwenza lo msebenzi ke uwenze ngalendlela onikwe ngayo ukuthi uwenze ngayo ikona kuba qotho lokho uma ke usuwenza ngaleyo ndlela yazi ukukhuluma indaba kaNoah yonke into yakhe umuntu uNkulunkulu izinto kaNkulunkulu ayifani neplanet wethu wabantu uyabona lo mkhumbi wakhe kuthiwa wakhiwa ube isitezi usho njalo uNkulunkulu uthi yakha lo mkhumbi ube isitezi useyawakha kusuyisitezi uNoah inkinga yawo ukuthi cabanga lo muntu uthi umdala kangakanani uneminyaka u600 kuthiwa akakho akumenywa namanye amadoda azomlekela kuthiwa Noah yakho umkhumbi akabuzi uNkulunkulu ukuthi ngwakhe nobani akabuzi futhi ngwakhe lini uthi mase wakhile ke uNoah uyatshela kuthiwa ubude bawo ubu300 oyingalo imigomo le yokwakha umkhumbi njengoba ubona amabandla amaningi kukhona ukonakala kangaka
ingoba abantu abathunyiwe uNkulunkulu ukuthi bakhele amabandla amabandla abazakhele wona omunye uthole kade umculi akayazi imigomo yokwakhiwa kwebandla ngoba ibandla kulona lo muntu ibandla likaNkulunkulu amabandla akhiwa ngamakomiti ngemithetho yamakomiti ibandla hayi ngomyalelo kaNkulunkulu ngendlela akulona ibandla lo muntu wakhe ifemu yakhe yokuyicebisa akulona ibandla mele akhiwe uqale uthunywe uNkulunkulu uthulakhe uphume kubantu bathi abantu uyagula lo muntu kanti nikhuluma noNkulunkulu uyatshelwa kuno kuthiwa ubukhulu bawo ububanzi bawo bube u50 weingalo ubude bube u30 weingalo kusho ukuthi stays lesi wayilandela watshela ngisho ukhulu okufuna lisebenzise unikezwe iplan yonke manje ukuba okudala uNkulunkulu azamnike lento umbone ngesikhathi esaphila kungenzekeli ukuthi ephila nabantu kuthi lo muntu ufika athandaze mase ethandazile atshale mase etshalile sokumilile avune mase evunile uyisa isivuno sakhe konikela enikelela ukubonga uyathandaza emveni kokuthandaza ahambe ayosebenza emveni kokusebenza mase kumilile uyahamba aye eNkulunkulu athi Nkosi ngiyabonga nasi isivuno sami wayesekhetha yena phakathi kwabantu bonke abanye babantu bakufanele babhubhe hayi ukuthi babone kakhulu abanye babone ngokuthi bahambe becela bese ethandazile uyahlala nabo uwenze ngathi bekufanele vele angithi sengithandazile manje usenza uNkulunkulu isebenzisa bekufanele vele yena kufanele ahole kodwa manje uNkulunkulu amandla la emhlabeni wanike thina ujizalana nande nubusa umhlaba ukubusa umhlaba ukunike thina so okonakalayo emhlabeni kusuke kona yithina thina uma sesithandaza naye usibekelile ukuthi sithandaze wase yasibekela futhi ukuthi uma kukhona la sesinezingcinamba khona ke sithi ngenelela Nkosi bese yangenelela yena kodwa amandla wonke wanikeze thina lamandla uma engasasebenzi khona la thina siphume khona endleleni lamandla awabeke phezukwethu thina ngoba uzathi busa phezu kwamabhubesi indlovu ilwane ezingaka inyoka iyo yonke into sididwa indlela esicela ngayo umthandazo wesabatha uShemba wenzayo uma uqala ku18 qala uthi u18 siyabonga Nkosi Jehova ukuzivusa kwakho Nkosi yamakhosi vuka nathi Nkosi Jehova ngalensansa yanamhlanje yiloko sicela sicela sibonge qathu uyasivusa sesithi ke kuyena vuka nathi ke ukuthi vuka nathi cha mase kuyisemini yenze njani usinike izingqondo eziphaphemayo ingqondo ephaphemeyo izokwenza into ezodala ukuthi uphile ukwazi ukuphila nomunye umuntu ukwazi futhi ukuxhumana noNkulunkulu uphila nomuntu owakhiwa uNkulunkulu ngomfanekiso wakhe bese uphinde futhi ukwazi ukuphilisana naye bese ukwazi futhi ukukhumbula ukuthi amandla okuphila akuwona wakho wanikiwe u19 uthi usinike ukukhuthala Nkosi Jehova emsebenzini wokuziphilisa ubuthongo bokuvilapha bungasembathi Nkosi Jehova usinike umoya ukukhuthala silime sihlakule silinde sikulimileyo nesikuhlakulileyo kungathi mase silimile bese sesilimile Jehova wena uzohlakula Jehova wena uzonisela kuthiwa asilinde mawulindile wenza konke uthi uyonisela uthi uNkulunkulu lamanzi engiwafaka kulesithombo engathi angafike abo ukuphila kulesithombo yonke into oyenzayo ukuba qotho ukuyenza egameni likaNkulunkulu usethini u20 ke uyibusise Nkosi Jehova angithi manje ucelani ucela isibusiso phezulu kwalombilo utshalile ukuze uthi mawusudlile ungakudaki ungathi musudliwe bese uyalala uthi sengidlile manje khumbula ukuthi kusasa uzobe udinga
kuwona beka imbewu ozobe uyitshale ngakusasa ithi ke lapho uyibusise Nkosi Jehova emsebenzini zethu siyakunenga ukwamukela ukuncenga kwethu kungabi ngokusho kwethu kube ngokusho kwakho Nkosi ngokusho kungabi ngokusho kwethu kube ngokusho kwakho Nkosi yethu Thixo wethu isithi ke 21 ningavilaphi isono ukuvilapha umuntu ovilaphayo ufana nenja ehlala ngokucela ukudla kubantu ekupheleni kwalomthandazo thabatha igeja ulime uzophila ngakho ungahambi ucela ukudla umuntu ovilaphayo ufana nenja uma ke sikhuluma ngokukholwa inja angithi masikhona sikholelwe ezulwini makufika ezulwini nje ihlala lapha ayinandawo asiye kusambulo so ithola lapha kusambulo ningavilaphi sono ukuvilapha umuntu ovilapha ufana nenja ehlala ngokucela ukudla ngizama ukuya kusambulo manje ukuyofunda ukuthi inja ifika inikweni mase kufikwa lapha emasangweni ezulu khona into akwayikhuluma isambulo 22:15 wahleke esibonelo 15 uthini nakya ngaphandle kukhona izinja wahleka engiqale ku12 okay bheka ngiyeza masinyane nomvuzo wami unami ukumnika ilowo nalowo ngomsebenzi wakhe iqala lapho inja isebenzi wena uthe uNkulunkulu ekupheleni kwalomthandazo thatha igeja ulimi umsebenzi lo utheni ushembe uthe ungayiva nesinenje wena ephila ngokucela uthi ke ekupheleni komthandazo thatha igeja ulimi le ncwadi ke ukuzivalelwa inja uthi la bheka ngiyeza masinyane nomvuzo wami ukumnika ilowo nalowo njengokumsebenzi wakhe ngingu alpha no omega oqala nokugcina isiqalo nesigcino babusisiwe abahlanza izingubo zabo ukuba bathole ilungelo labo emthini wokuphila bangene emzini akukhulunywa ngeingubo lezi kuphela oyigqokile lokhu zinyama ingubo okukhulunywa ngayo kakhulu ingubo yomoya esenhlizweni yakho hlanza ingubo yakho ibe mhlophe qwa singakadluli kakhulu kule mfundisi ngoba abantu bahlale bebuza ethi amaNazaretha wayifuya ingane inja engane nayo nanti iBhayibheli uliphethe umfundisi kwakho kugcwele izinja kodwa manje inja utshelwa kahle kuthiwa ngisho izulu ayingeni ake siqhubeke sibothi yini lenye okufanele uyifuye uma ufuya inja khona ezinye izinto okufanele uyifuye uma ufuya inja ifuye nazo ukuthi yini nani levinjwayo usethi ke lapha babusisiwe abahlanze ngidlule ku15 ngaphandle khona izinja nabathakathi inja ihlanganiswa nabathakathi mushumayela wena awubafuna abathakathi nane neyifebe ukhona umfundisi onendle yifebe kwakhe kodwa inja unayo neyifebe nababulali nabakhonza izithombe nabo bonke abathanda nabenza amanga emuphi umfundisi onako lo manje uyifuye kanjani inja iloko ezinye zezinto ezidala ushembe ingafuyi inja ngoba ihleli ngaphandle emasangweni ezulu yena ushumayela ukuphenduka kwabantu bathanda uNkulunkulu balandela imithetho yakhe babeqotho ngoba inja ayikotho ngoba mokufanele isebenze uNkulunkulu uthe kuphelele komntana zithatha igeja ulimi ayilimi iyanaba manje icede ukunaba isizohamba ikukhamisela mila mbili izokhamisa phambi isona silwane ezilwaneni ezikhona esingakwazi ukuyifunela ukudla okuqhayo ukuthi isiphakele ngisho ikati ke ongenani kwalona liyakwazi nona ukuzingela amagundane nenyoni noma ngakuthiwa uliphakele liyakwazi ukuhamba uyibona imbodla ihamba imbodla ihamba iyifunela ukudla iphila ihlala ibe imbodla kodwa inje moko wangayiphakela iyaqothuka ibe yonke into ngoba ayikwazi ukuyiphilela asiyazi into uNkulunkulu khona into engaphezulu kwale eyadala uNkulunkulu angayithandi nje okwadala ukuthi uNkulunkulu futhi ngiyasola ngathi
angazi noma wayifaka ninayo ngoba uma sefaka izilwane uNoah asinakusisi uthi ezihlambulukileyo akofaka nga7 kusho ukuthi kwangena bani kwangena 14 uthi kwayingahlambulukile ungenani ufake ngambili uthi 1 2 kodwa kwayingahlambuluki kulezi ezihlambuluke ufake 7 yeah ufaka 7 kulezi kusho ukuthi indoda unkosikazi uphinda phinde ka7 kusho ukuthi kwangena 14 uyabona lo mkhumbulo omkhulu kanganani isilwane ngesilwane ufaka 14 wazi kulezi ezihlambulukileyo uyachaza uNkulunkulu la uthi khona izilwane engahlambulukile kodwa kuzona zonke ufanele nje inju ayisho ukuthi cha ufanele ngisho ezulwini ayingeni uthi ngisho ezulwini ayingeni uyibala kanye ile dalibanje kanye neyifebe nezinye izilwane ayimazi unina ayimazi udadewabo kodwa esingcole kunazo zonke inja ingakho saze saba nenyanga yaso esilambela ngayo inyanga yokuphinga kwazo bese ubhekisisa ukuthi inja iyinkinga ikishiya intombi ikhona ekhaya ishiya intombi ikhona kamakhelwane zihambe ziyolandela eyodwa okunye ukungcola kwazo lokho ngesikhathi ilandele eyodwa azinandaba nokuthi phambi kwabantu uzothina enganeni yakho uma uyifuyile isiqala yenza lemkhuba yabo yobunja kusho ukuthi wanizotshela ingane yakho ilento yenziwa ibisibuza ingane ngoba ayinankinga nayo ukuthi hayi nazo ezesilisa ziyishumi la kumina iyama ayibaleki njengezikhukhukazi sibone sibalekela ikhuthe elilodwa lo umela 10 wonke wamadoda manje na ke ufika kanjani ingane izobuza ithi baba uvuyithanda inja njengoba uthanda inja nje uyayibona ukuthi nazi sikonyo udadewabo uthi wena umuntu akaqonywa ku uzofundisa kanjani lo mthandazo kaShembe uvuka uma uwumfundisi iba isibonelo kubantu ukuze babonele kuwo abantu ukuthi wathi uNkulunkulu kaAdam akusetshenzwe nawe ke manje bayisibonelo kubantu naseyinganeni zakho ukuthi wathi uNkulunkulu kaAdam ifebe ayingene ezulwini ingakho umuntu wesifazane ongayiphethe kahle kuthiwa yinja kuthiwa hawu le ndoda kuthiwa hawu le nja kuthiwa le nja le ngoba manje usuke wenza ubunja khona abantu abenza ubunja ngaphandle kwalokho nokufuya inja mfundisi njengoba ilolu hlobo lwesilwane kuyawuletha lo moya ekhaya einganeni zakho njengoba isuke nje zizolalana la zenza yonke into la kufika yonke lenqaba lo moya uthi usuka njengoba kadubuza mfundisi uthini ke einganeni lento lo moya uthi usuka ubona ukuthi sokwenzeka einganeni ingane zakho sezenza lento ekade enziwa yinja ngoba umoya wobunja ufakwe wena ekhaya ngokuthi ufuye lenja nazo sezenza ubunja uxa kumuntu hey akasalawuleki ngisho siyahamba nje siyafa kudala kodwa umoya wobunja egcekeni ekhaya awuphele einganeni zakho isikhulile kodwa umoya wobunja awuphumi ngoba manje wafa kumoya wobunja la ekhaya into eseyidinga ke manje lezi inhlambuluko enzima ukuthi izokhishwa lento la ekhaya ngoba wakwafuya inja ayikho enye into edala uShembe ngayifuya inja enkulu ngokuthi iBhayibheli lithi ngaphandle kwamasango ezulu imile manje inkinga ila imneyifebe ngiyengayikhuluma lento ukuthi kuqala sasakha inkomo egcekeni emakhaya obaba sasakha inkomo ngobumba ngesikhathi sakhe inkomo ngobumba ingilozi egadi igceke yayibone ngoba umthandazo omkhulu into eyenziwa izingane egcekeni ingilozi ibuka leyo nto eyenziwa izingane egcekeni into eyenziwa egcekeni la ekhaya bathanda ukuthi ingilozi yayigceke isizokhuluma njalo uNkulunkulu kulowa muzi ebengugadile ebusuku njengoba sithandaza sicela ingilozi ezogada ebusuku ithi incwadi lapha ithi ngoba uJehova ingilozi kaJehova yazulazula egcekeni ukuzonqoba izitha izokubuyisela nezibusiso ngesikhathi izulazula ifika ibuka egcekeni uthandana wena ke manje angithi ke
uthanda izinja ibisifaka umoya wento eyenziwa izinja emndenini wakho ngesikhathi ke sithanda inkomo sakho ubumba inkomo ngiyakhumbula kithi sakho ubumba mesakhe egcekeni inkomo zazingaphezulu ka100 ekhaya zayibulala inyoka khona ifilimu ekivezwe kancane enhlangakazi uba omkhulu leza inkomo ezidla phambi komuzi omkhulukazi oyithabatha kwakumzi wakithi lo ifilimu yakaTepa le inkomo lapho zayibulala inyoka ingoba ngaleso sikhathi sasidlala ngobumba yashintsha indaba egcekeni kwase kuthengwa obhabi kwangena odoli manje obhabi odoli babelungu izingane edlaliswa obhabi zazala izingane ezincane yashintsha abafana abanikwa ibhamu ngcono ngabe uthengela ingane yakhe imoto ithoyile le moto ngesikhathi uthengela ithoyile lesibhamu iyangena ingane yadidlala nezinye bedubulana eminyango ikhombuyise ngesibhamu baba zokudubula baba lento eyisoyo ingane iyamila ngaphakathi ingakho uzokuthiwa ingane zibulela oyise libunjwa liseva ubumba umbulali la njengoba umniki ithoyile lesibhamu lapha ekhaya bengeke nginake kakhulu ngikhulisa amantombazane umfana ubazukulu uyena okhona mengithola isibhamu engibona naka uthi nina bayabona babona thathe kujikijele lapha ngoba ngisaba lento ukuthi esikhathi faka lo moya isikhathi sakhe inkomo kwande inkomo esibayeni uyibheka lento umfundisi oyishoyo ngoba ayigcinanga ngokuthi usithengile isibhamu kudlale namafilimu kudutshulwane ungena nange TV lo moya walemkhuba lesikhuluma ngayo nayo leyo kulalana ingene ngisho nange TV unenja une TV na iveza yonke lemkhuba uyaka kanjani lo moya ngoba uhlasela ngayo yonke indlela ukuze ungene ekhaya uNkulunkulu ke emuhle uke asihlenge ukuze umuntu ke esethi ngiyikhetha inkosi yasekuphakameni ila kusuke kufanele khona ke ngoba uNkulunkulu usuke esihlenga nje ukuthi asibuyele njengoba ethi asibuyele sibe ngabantwana bakhe njengoba sabantwana bakhe kakade kukhona la kusamba silahleke khona uthi hayi besilahlekile besingazi kodwa uNkulunkulu ngomsa wakhe asithanda sihlenge sibuyele kuyishwa ke namhlanje uma uzothola ukuthi emzini weNazaretha nalo selifuyintsha uhlengwe kanjani ngani yazi hlaba sindisiwe thina amaNazaretha sonke siyohlabela sibatshete sindisiwe ikuphi lokusindiswa manje uma ungakayiyekile umkhuba kukhona nezinye izinto umfundisi ngaphandle kwenje uNkulunkulu akakuthandi lento ukuthi sambe amaphathi imidanso amabhola abuza umuntu yini ibhola amaNazaretha kwathi wangayahambi indawo njengamabhola imidanso ama-night club into efanayo yonke leyo izinto ezidla isikhathi sikaNkulunkulu ukulibona iSulumane linesikhathi sokuhamba lezinto njengoba nje sikhuluma ngazo wabona amaSulumane ke egcwele eground nayo ubukana nebhola amaSulumane agcwele emdansweni yazi ngeke ngizwe umuntu athi umuntu uyabona amaSulumane nje aphumelele nje ingoba walilahlanga usiko ngithi mina yazi lephu usiko lokuqala lamaSulumane umprofeti uMuhammad into yokuqala afika wayekisa yona utshwala manje wangitshelika wena ngosiko lwakho luthi gaya utshwala bese uthi usika sibuyele emasikweni uthi asiyogaya usiko lokuqala engalusho ngamaSulumane into yokuqala nje umprofeti Muhammad wathi akuyeke utshwala shambe mayifika hlala phezulu kotshwala ujekana utshwala abantu basezulwini into yokuqala bayazi ukuthi imikhuba eminingi ingena ngotshwala so ayikho asikho isizwe ongasakha kusamutshwala phambi kwazo namhlanje ke thina sithi asibuyele emasikweni kodwa yonke into esenzayo siyoganselana kunamabhodlela otshwala sithi sikhuluma nabantu abangasekho utshwala phambili ibaby shower ngomthetho okuthiwa ababelethisi ibaby shower kunotshwala phakathi lengane sesiswini izokela utshwala izokhungwa kwayona izokhungwa ngotshwala so sisizwe siyinhloboni now into yokuqala leyo uNkulunkulu
angayifuni noShemba athi afike kwalo naye wafika wasikhipha ebholeni ngoba lezi zinto ingakho kade ufunda incwadi la uthi thandaza mawuqeda ukuthandaza thabatha igejulimi uthi ke mawuqeda ukuthandaza hamba uyosebenza uzosithatha phiki isikhathi sokuhamba uyokwenza zonke ke lezi zinto lezi ngoba nangesikhathi njengoba kulesihlanu nje uzubona belungu ukuthi babelwe impela sike sayikhuluma lento belwa nesabathi ukuthi kwasetshenzwa kwase kuthiwa ngolesihlanu siyabaholela ukuze bengezukwazi ukuthi bakhonze uNkulunkulu ukuze bengezukwazi ukuthi bagcine isabathi abathatha imali bayophuza namhlanje manje njengoba siza labagcwele imigwaqo abalele yini ebalekile neyakha isizwe kulento eyenziwa yilabantu abagcwele umgaqo ayikho kunalokho isizwe siyabulawa manje uma ke uShembe esingabela ukuthi senze lezi zinto ingoba wathi uNkulunkulu esidala wathi asakho umuntu ngomfanekiso wethu uma ucabanga uNkulunkulu unesikhathi sokuhamba dance unesikhathi sokuhamba phuza utshwala engale ayithi umfanekiso wakhe phela kushuthi bonke labantu abenza lezi zinto sebephumile ebuNkulunkulwini uNkulunkulu asiphaye ayisidale wasenza ukuthi sibe yikho amaNazaretha Sambothi amhlubukile uNkulunkulu ukuhlubuka uNkulunkulu akukona ukuthi uhambe uyodakwa uyokwenza kodwa okunye ukuhlubuka ukuthatha izitsha ikaNkulunkulu amathuluzi okukhonza uNkulunkulu uwavezela bezizwe ukuthatha ihlabelelo kaNkulunkulu uyinike abantu abazozenza ideleleke eke ngikhuluma okokuqala namhlanje kunento okuthiwa yini okuthiwa ivuvuzela ivuvuzela abantu bokuqala ukushaya into enje yakwaba amaNazaretha bangasukela amanga abantu umuntu wokuqala ukwakha imbungu uma ungena ekuphakameni ungena esangweni engasetsheni elimhlophe ungangeni uqonde ngomgwaqo ungena ushone ezantsi ngomgwaqo ogudla ikamu ngaka right lo mgwaqo kunendoda eyayishosha lapho yakaMthembu engaqala ngqa ukubona imbungu emveni kokuthi kade kushaya uqalo imbungu yayimiswa kwevuvuzela yaqalwa uMthembu ngeze omunye sethi yaqalwa umculo into ayizona imbungu yaqalwa uMthembu isishosha babe gcina sebebabili nendoda yakadladla ukuthi umadala semaphepheteni ingakho uMthembu inogwayele uyena phela wayilwela lento ya mhlawumbe uyiloko uMthembu yena owaqala imbungu ekuphakameni ngizokutshela ngisho ngeke ngisho ukuthi yakabani indoda kodwa ngiyakhumbula sikwelinye lama ground kangiyobuka ibhola la le ndoda sificana kwiqueue nayo sihamba nomunye umngane wami engiyengidabuka ukuthi mina ngamfundisa ibhola wakade ngayingena indaba yebhola sahamba sakamasho kwakudlala iWitbank Black Aces wakusokona Witbank Black Aces kudlala kamasho emagogo mefika khona wafika khona indoda yayivunula ifaka ibheshu eyayithanda ukugiya kwakuyinxele bese kuba khona enye ukuthi uMthembu nawo futhi eyayigiya ngophondo ethi sabona wethu wafika labantu begiya kanti yena uthanda ukugiya engathandi ibhola wathi hey kanti ukagiya ebholeni ngikhuluma ngomuntu njalo oyinazaretha uthathwa yimina ngiyathi mina uNkulunkulu ungithathelele ngoba lo muntu ubese egcina manje makusemgidini aloku ephuma kulayini sesithini isikhoso osuthu uyabona into esiyenzayo sabantu lo muntu ziningi izinto uShemba aqhamuka nazo mangibali ingake ngamfundisa zona ngoba uyena ofundise mina umgidi wathi yazi mesigida sizokhohlwa kuyodansa masigida sizosaba ukulandelana namantombazane ngoba uma usubanjiwe ukuthi usukholisile uzophuma esontweni uzophuma emgidini asigide sagida ungifundise lokho mina ngamthatha ngamse ebholeni manje ngiyicabanga lento mase afika lapha wayesethi sathane bona into oyithandayo ebholeni wabona kugiwa hayi uthe igcina wabothi yahlupheka ngelinye ilanga ngesabatha athi ngeke umdlalo uqala ngizosabatha ekseni
emini ngebholeni a drive imoto uye egoli yobukela ibhola kodwa ngelinye imoto hayi ngelinye ilanga uzothi awukho petrol nomnini ukhona mukuyobholeni lenthi sizoficana nayo ke banemali yotshwala ipheli sificana nayo ke Q isabatha uyangizwa na isabatha sificana nayo Q isabatha lasemini lingene sawudayisa umsebenzi kaShembe uyafika thini kuthina ithi kulayini hey wasibani kusasa ziyawubeka umgidi ivele iphume kulayini lo oyongena egroundini iwushaya umgidi iwushaya kulezo nsuku ngithe ngumona waseqhamuka nembungu egroundini wayishintsha manje angakhalisa kugidi ngithe ngimona ngelinye ilanga wayeseyishaya uye egroundini ushaya umgidi ngembongo khona ushaya imbongo uthatha ithuluzi likaShaya uthatha into yokudumisa uJehova uyodumisa uNkulunkulu ongekho ngoba nakhona ebholeni noNkulunkulu wakhona ngoba lento mfundisi ibandla ibhola yes njoba sihleli lapha kuhleli ibandla lapha kuma stand lapha phansi yilabantu enibakhonzayo ibona uNkulunkulu laba bagijima lapha abakhonzwayo abajabulisa ababuye bahluthula inhliziyo ibona impela labo uNkulunkulu laba balapha so kuyibandla leli lisuke lihleli la nanga umlingi lapha odweba zonke lezi zinto umnikazi weteam wenza imali nina nenza lutho nike nixabane nibange lento hayi ngoba ngithi asiyivikeli nganti kaNkulunkulu ibandla nomuntu ovula ibandla wenza imali asiyivikeli ngani into kaNkulunkulu sizovikela ibhola umuntu azathi ukube front line bokufaka usibani bese ukhona angithi akukhulunywa indaba kaNkulunkulu akakhuluma indaba yokuthi kube namhlanje besofundisana ukushumayela indaba kaNkulunkulu ibandla laNkulunkulu belizokwani siyithatha into namhlanje khona abashaya imgidi bephethe amathini otshwala kuhlatshelelwe ihlabelelo ikaShembe awubani othathele izinto kaNkulunkulu wayisa lapha ithina ngani ngoba mesithandaza asiceli ingqondo eziphapheleyo sicela imali ukuze sidle utshwala sicela imali ukuze siye ebholeni mfundisi lento oyithintayo ngempela into enkulu yokucela ingqondo eziphapheleyo ingakho ngithanda ukulinganisa ngamasulumane ukuthi into yawo yayivikela ukuze ungahambi uyibona isihamba kudlalwa ngayo ngeke uzuyithola into yawo kuhambe kudlalwa ngayo into kaNkulunkulu wayo uNkulunkulu wayamhlonipha thina njengobusha ingakho ngilinganisa ngotshwala ngoba nakuthina manje usubona abantu ukuthi hawu base beyangena nangala utshwala athi uShembe nize ningasondezi ngisho utshwala ngisho senza imicimbi nathi sihamba notshwala phakathi usubona ke ngoba phela kade bugaywa usubona bayenza lento abaposte nala ku social media la ifika ibe inkinga khona ubone ukuthi kulandwa amawayini abizwayo adekwe etafuleni hayi ukuthi kusawayini amawayini impela abiza kulandwa inhlobo zotshwala ezibizwa abanye baqashe into esabha ubone kunabantu laba sevutshwala uxa ukuthi kuze kuzolandwa abantu kukhishwe imali engaka emcimbini weNazaretha kuzosevutshwala ubodwa utshwala lo obizayo impela kulande kuzofakwa la uqinisile mawuthi thina esidayisa ngobungcwele kodwa uNkulunkulu ethe ingakho ngibuza ukuthi uma athi asenze umuntu ngomfanekiso wethu asifuze lokho esikwenzayo soke safuze yena yini ake sibuye la mhlambe masibuya inhloso yomthandazo zingaki inhloso ngokuthandaza yini uNkulunkulu ayilindele kuthina masithandaza ngicabanga kubili kodwa sekhona okwesithathu kuthina thina sesiyabulala ngomthandazo inhloso yomthandazo ngicabanga ukuthi ukucela nokubonga sikhuluma ngenhloso yomthandazo manje ukuthi uNkulunkulu uzasinika umthandazo wefunani wefuna sicele bese siyabonga sizothi masibuya sifunde lapha lo Mark 11 sofunda yena
kodwa inhloso yomthandazo ngokwami sekukhuluma njengoPaul manje Yes. ngokwami kubili ukucela mase utholile bese uyabonga namhlanje thina ngokungabi iqotho sesifaka okwesithathu okwethu uNkulunkulu akukho lathi bulalana kodwa izala nani nande awukwazi futhi mfundisi uqinisile ngiyakuvumela njengoba uthi ufunda lencwadi uqinisile ngoba ingakho uNkulunkulu ethi ngisho uyonikela uma uxabene nomfowenu qala kumfowenu uqala ngoba ungezi negqubu la wemthandazweni ukuthandaza kanjani unegqubu uthandazela ukuthi omunye umuntu uzothakatha ukuthakatha lokho angithi ngisanda kukhuluma ngithi ngakho nje umuntu ngesibhamu hayi ngathi ukuthela kakhulu hayi nangikhuza nonke neinsizwe ezinye zangikhuza ngithukuthele kakhulu nje impela ngacishe ngathandaza kabi kodwa ngagcina nginikelile athi mina Nkosi wena owaziyo ngoba bonke abantu abakhe phela kwakuthiwa wadala umuntu ngomfanekiso wakhe uyena owaziyo ngalomuntu ukuthi lo muntu lo njengoba enze kanje inhloso yakhe bekuyini wena Nkosi futhi ozobheka ukuthi ngayo wenzani ngithe njengoba kuyisabatha ngiyazi mangase ngihambe mina nje ndawo la eNanda ngeke ngamboni imoto yakhe la isha amaNazaretha esabatheni ihamba namaNazaretha namhlanje lo muntu uhlaze ehambela namaNazaretha angazi ke ukuthi ke noma usewayikhetha inkosi noma sekwabanjani kodwa uyalandelandela ukube wathandaze ukuthi afe ngithakathini ukuthakathini uzoyisuza kanjani lenhlanhla nami ngiyafa uyafika uNkulunkulu ngiyamiswa ngathiwa wena wabulala umuntu iyona into enye singayinaki leyo ukuthi uthi uma udiniwe la umuke wathandaza kabi wacela umphefumulo afe ngempela umuntu uthakathile ungcono nomuntu ombumuthi ngoba lo muntu ubulawa umuthi wena umbulale ngesikhali sasezulwini ngeke usangene ngeke ngoba manje ngibulala ngeke usangene ukubulala lokho yocela umuntu uthathe into yokuphilisa ubulala umuntu ngikhumbula uthingo luyikhuza lento ithi maNazaretha senicela nize nicele kabi nina senikwazi ukucela nize nicele umphefumulo womuntu uthi ukafika umuntu la kumina athi baba umakhelwane wami uyangihlupha kuukuthi nokuthi ngicela afe lutho uthi ngayazi ingilosi yala ekhaya ngendlela eshesha ngayo ngiye ngithi hawu isibumile yona isimshayile umuntu uthi ngithi ngisathi hawu sekonakela kodwa kubhalwe icala kuwena ocelelene khona insizwe eyasho la athi nifike nezizinto sithi masinitshela bese nithi uShembe uzonibulala uShembe ozelizobulala akazi uShembe akazela ngizobulala sesimsebenzisa kabi uShembe sesahambe sithi uyabulala cha akaze sho njalo impela kunokuthi sithi samaNazaretha abantu abasenza kabi sibacelela ukuthi balunge ngoba umsebenzi kaShembe kwakuzolungisa abantu emhlabeni ayithi naye ezinye zezitha zakhe zasemzingela zagcina zamaNazaretha ezinye wayigcoba zabashumayeli zabafundisi kodwa zayizingela yena sanda kukhuluma ngomuphi umfundisi umbathi owayithunyiwe eimpimpi eyabelungu ezokona umsebenzi kaShembe yebandla lakhe ezokula kodwa uShembe lapho wamdonsa emva kwalokho wamgcoba womfundisi akazange athi umbathi akafa ngoba nangu uzokwenza kanje cha wamdonsa uShembe wamenza umfundisi wakhe kodwa thina asenzi njengoShembe uthi uNkulunkulu asenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze uzohlabelela kanjani uNkulunkulu uzohlabelela kanjani ihlathi anginje ngawe baba ngozama ngiphelele ngoba yena akabulali ukuphelela kwakhe uphelela ngokuphilisa nokwehlisa izibusiso wena uza kuyena uthi anginje ngawe baba ngozama ngiphelele kodwa uzocela ukuthi abantu bafe ukubhubhisa kongangaNkulunkulu mase bathi kufanele abhubhise hayi wena ukuthi sekufanele ngibhubhise mina sengikhiphe inqumo ukuthi uNkulunkulu ubhubhise cha yena wala mase sibona isidingo sokuthi cha laba bayabhubha uyabhubhisa isikhathi manje ihora lesihlanu sisathi ukugwinya amathe masibuya ngale siyaqhubeka Nkosi yamukela ithemba lami umkhokheli uMatangazela sibonge sihlabelelweni asiphe sona
Sesibuyile isikhathi ke manje sithi mhlanje imzuzu ushayela ihora lesihlanu 6:05 uhlelo sikhumbule kuphakameni Nanda 88.4 FM ekseni kuyisabatha mhla ka 25 kuFebruary 2023 sibheke kumashi la sibheke khona sengesabatha enzayo nje hawu sesingenile emhlanganweni kaMashi uMashi 10 ususeduze ngalela sonto sesizobe sesikuMashi 10 sesikuMashi 10 mfundisi sivale la sizongena encwadini kaMark sathi siyabuya sizongena encwadini kaMark ngikhumbuza umlaleli number 068 WhatsApp lo 764 9969 068 764 9969 Facebook page Nanda 88.4 FM noma sikhumbula ekuphakameni iwona ama Facebook page lawo ozokwazi ukuthi usithole kuona mfundisi masuthandazile wamukelisa umusa ngifunda incwadi kaNoah ukuthi uNoah wamukela umusa ngathi wayeqotho masuthandazile wamukelisa umusa namhlanje yisabatha ngizobe ngilapha eRosboom ngiyahamba ngiyakhona Rosboom eMnambithi ngiyahamba ngiyakhona mangisuka la nje ngibheke khona lapha ke emthandazweni wesabatha ngizocela ababala abantu manje ngingene kule ncwadi ukuthi yini edala singawumukelisa umusa ungabi iqotho la emthandazweni wesabatha masiqala ka10 kuthiwa ngokuba umusa wakhe uhleli phakathi esihlabeleleni somthandazo wesabatha esokuqala la sithi mbongeni Jehova ube lungile ka10 sithi ngokuba umusa wakhe uhleli phakathi u10 lo bese kulandela amavesi amabili aculwayo nawo noma ahlatshelelwayo akaculwa ahlatshelelwa nawo futhi avala ngokuthi ngokuba umusa wakhe uhleli phakathi u12 lo bese kulandela amanye futhi amangaki awu4 so 16 ngokuba umusa wakhe uhleli phakathi emveni ka16 bese kulandela awu6 ngokuba umusa wakhe uhleli phakathi bese kulandela ke 6 22 times sikhuluma ngomsa kaJehova kusemqoka ke sazi ukuthi kuthiwa uNoah wazuza umusa ngobe njani ngoba eqotho ukuba qotho ke ukuvikela zonke izinto bathi uyivikele njengezikhali zamantungwa uzenze futhi uzenzisise uthini ushembe lapha ngomsa isihlabelelo 90 sizokuya kumakho khona manje isihlabelelo 90 kwezamaNazaretha ngisafuna ukudlula ngomsa ukuthi umusa udinga sibe qotho kubalekile nokuthi sithinta ushembe umusa futhi wona lo odala amasithandaza silalelwe ngoba masuthandazile uNkulunkulu uyabuthi uqotho yini nomuntu ebese wona angikwazi ukumehlisela umusa masithandaza wesicelana uNkulunkulu sicela umusa wakhe sesithi sihlabelele kufikeni kwethu kulelizwe laseMpumalanga sazu la singena ndawo lapha singaphumula khona kepha wena Nkosi Jehova uzange usilahle ekudabukeni kwethu wasilondoloza njalo namhla sesiyakubonga sibongani sibonga ukuthi ke wasilondoloza njalo wena dwala labadala wena mthunzi wokuphumula mpompozela phezulu kwethu mase umpompozele phezulu kwethu khonta ishoyo manje usiyasixwayisa manje uthi usukutholile konke sebenzise ngendlela ibaqotho thina siyesaba sesaba umusa wakho wehlele phezulu kwethu hlezi singawugcini ulaka lakho bese lisehle ngoba sike sayithinta lento uma sesineyinkinga hayi ukuthi uNkulunkulu usuke esilahlile ithini esuke silahle yena sesilahlekela ubuqotho uma uke walahla uNkulunkulu ila inkinga iqala khona ila uxokozela kuqala khona
ensimini yase-Edeni uAdam elahla uNkulunkulu ngokwenza ayithe uNkulunkulu kungenziwa ila kwaqala khona inkinga ziqala ngisho emndenini kwaqala kwaxabana izingane zakhe kwaqala manje kwala indodana nendodana kwanokuxokozela ngisho egcekeni uma sesilahla uNkulunkulu suke sesibi akukho ukuthula ekhaya elingena uNkulunkulu akukho ukuthula ekhaya elingena uNkulunkulu lo musa uNkulunkulu asinike wona yilo musa uthi masikhuluma naye alalele umusa ukulalela kwakhe uNkulunkulu mkhulu kabi uthi angalalela thina uthi lapha emthandazweni wesabatha uthi akabe sasibheka ngamehlo akhe uma sibheka njengomakoti ehlonipha umyeni wakhe hawu umuntu omkhulu kanje mase ebheka thina sizoni uyimboza ngethawula ngasibuki ngamehlo asibuke njengomakoti ehlonipha umyeni wakhe kodwa abeka indlebe mase uyalalela ubeka indlebe ezwa kukhona okhona ongesewona umusa wakhe usehlisa ulaka lwakhe ilento engishoyo ukuthi umthandazo owani owokucela nokubonga thina lo musa wokunikwa ukulalela uNkulunkulu sesusebenzisa sesedoko esithathu sesiyawuphendukezela sokubulala ingakho ke ulaka kaNkulunkulu uzosehlela sithi thina sifuna ehlisela omunye umuntu asiboni ukuthi nathi sizehlisela thina uma ubulala noma ngokuthi ungumthandazo kodwa ubhalwa nababulali siyavila phasi nomona kunokuthi siphume kade ngikhuluma ngotshwala ngithi mina laba bantu obabo uthi uNkulunkulu asakho umuntu ngomfanekiso wethu asifuze labantu obathola manje basematshwaleni benza zonke izinto othi uyacabanga ukuthi njengoba sadalwa uNkulunkulu nje kufanele ingabe bayazenza uyabona kubona uNkulunkulu labantu bathunjiwe umsebenzi wethu ke mfundisi ukuthi laba bantu laba njengoba singoNkulunkulu nathi nabo bengoNkulunkulu kodwa besayikhohliwe sihambe siyobakhumbuza ukuthi hayi bo nina ningoNkulunkulu umuntu oNkulunkulu amandla uNkulunkulu asinika wona umthetho wethu sikanje lokho akho bayakhumbula futhi abantu phela ngaba babangaka bephenduka bengena emabandleni abantu beyiyeka izinto ingakho phela ngoba ingqondo isuke ivalekile mawuselapha uzethi umuntu mina ngangiwukuthi mina ngangenza ukuthi kodwa ngomsa kaNkulunkulu ngaphuma ezintweni ezithile ngoba wavuleka amehlo athi ngalalela babekhuluma lapha kuNanda FM yazi abantu bavele bakhuluma into engangayinakile ngavele ngavula umsebenzi wethu sonke eyayikhumbula inyanga ezulu kuthiwa ethi ngiyanigcoba nonke namhlanje nabakhokheli nonke nenkosi la ngasho njalo nkosi la ngasho ngoba kufanele siyosebenza phuma sisenze umsebenzi kaNkulunkulu asebenzeni ake ngifunde incwadi echaza ukuthi ivelaphi zonke lezi zinto esizona incwadi kaJakobe wesine isihloko sakhona sithi uJakobe uxwayisa ngokulwa nangokuzindla nangokuhleba okukhona kuthina zivelaphi izimpi zokulwa kuvelaphi phakathi kwenu na akuveli yini einkanukweni zenu ezilwayo ezithweni zenu na niyafisa nokho ninalutho niyabulala ninomhawu nokho anizuzi lutho niyalwa nenza impi aninalutho ngokuba ningaceli umthandazo ngithi wani wokucela nokubonga niyacela nokho namukeliswa ngokuba nicela kabi ukuze nichithekele einkanukweni nansoke siyiphendula nicela ukuthi umuntu afe nikhalela ithafu ukuze nizuze izinto zakhe nikhanukela izinto zabanye abantu anifuni ukucela izinto uNkulunkulu nihalela izinto zabanye abantu ithi ke lencwadi niyafisa nokho aninalutho niyabulala ninomhawu nokho anizuzi lutho niyalwa nenza impi aninalutho ngokuba ningaceli uthi uNkulunkulu asicele niyacela nokho namukeliswa
ngokuba nicela kabi ukucela kabi ucela ukubulala umuntu uthi ke ukuze nikuchithele ezinkanukweni zenu inkanuko ezani ezenyama umuntu akamoya onomoya akafisa ukubulala umuntu ngoba uyakhumbula angithi ngifuna ukuba ngedwa uyakhumbula ukuthi lo muntu phakathi kwalenyama yakhe khona umoya kaNkuluNkulu awuphefumulela kuyena akaceli kabi mecela uthi esecabanga ukuthi angicela ukuthi afe bese ayibo kambe lo muntu umoya uzophuma kuyena okaNkuluNkulu uyafana nalo awufaka kumina mengicela ukuthi afe uzophazamiseka nowami umoya ngoba nowami into kufanele iphume kulo muntu umoya omubi ya njengoba nakumina kufanele kuphume umoya omubi nami ngihlala ngicela ukuthi omubi angangizuzi ithi ke lazi phingi anazi yini ukuthanda izwe ukuthi kungubutha kuNkulunkulu na ngakho lo othanda ukuba ngumhlobo wezwe umi eyisitha sikaNkulunkulu thanda into zomhlaba lezi kade sikhuluma ngazo amabhola nakho konke lokho umdanso niyacabanga yini ukuthi umbhalo ushongeza ukuthi umoya awuhlalisa kithi unxanela ngokomhawu na niyacabanga yini ukuthi umbhalo ushongeze ukuthi umoya awuhlalisa kithi unxanela ngokomhawu na kodwa unika umusa sikhuluma ngommusa oqhamuka ukuthi ubeqotho kodwa unika umusa ngokwenezela ngakho uthi uNkulunkulu umelana nabazindlayo kepha abazithobayo ubapha umusa uyithoba nobuqotho into efanayo abazithobayo ubapha umusa ngakho thobelana uNkulunkulu kepha nimelane noSathane nokho uyakunibalekela sondelana uNkulunkulu khona uyakusondela kinina hlanzani izandla nina zoni nihlambulule inhliziyo nina banhliziyo mbili kukhulunywa ngayo lento thandaza awukwazi kuba inhliziyo mbili muthandaza ucela akwazi ubucela ukubulala umuntu akwazi ukuphuma amanzi amtoti nababayo emthombeni owodwa ithi ke lapha yibani ukusizi nidabuke nikhale ukuhleka kwenu makuphenduke ukudabuka nokujabula kube nokujabha ngoba nilambele indaba kaNkuluNkulu ningahleki nabantu bezwe sithobeni ebusweni benkosi khona iyakuniphakamisa ningahlebani bazalwane ohleba umzalwane noma ohlulela umzalwane wakhe uhleba umthetho ahlulele umthetho kepha uma wahlulela umthetho awusiye owenza okungumthetho kodwa ungumahluleli munye ongwisazi umthetho nomahluleli nguyena onamandla okusindisa nokubhubhisa hayi wena uyena obhubhisayo wena musu kumcela manje obhubhise ngoba musu uqeda ubhubhise umthandazo wakho ocela ukubhubhisa ingakho sithi umthandazo wani owokucela nokubonga ngosikutholile sibuye sikhohle mfundisi ukuthi la kunevesi lapha emthandazweni esiyibhalelwe uShembe elithi khumbula ukuthi namhla wenza isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi akuhlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kweinsuku zakho isifungo lesi esiyibopha ngaso yazi leli verse liyisimanga ngoba likhona kuyo yonke imthandazo yonke ukuvuka ukulala owesabatha lapho lenza sure ukuthi uyazibopha uyakhumbula ngoba ngifunga every day funga kathathu ngosuku ukuthi ngiyenza isivumelwano ukuthi ngiyakuhlala ichaza ukuthini mhlambe lento ukuze umuntu azi ngoba phela uma ngithi mina uma ethi uhambe kukhumbula ke njalo ukuthi wena wenza isivumelwano noJehova uNkulunkulu ngasenza isivumelwano mhla ngithi ngiyayikhetha inkosi yasekuphakameni ngangena emanzini ngase ngifunga ukuthi sengiyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku ngamanye amazwi
sengiyokuphila ngemithetho kaNkuluNkulu kuze kube sekupheleni kweinsuku zami. Uma ke sengiphuma sengiziphulile lesifungo. Yebo. Uma sengiyokucela imphefumulo yabantu ngomthandazo sengiphendula umthandazo usuba ukuthakatha sengiphumile kulesifungo. Ya ngoba wena la uzele uzokhuluma ngokuphila. Hayi ayukubulala. Wena kuthiwa ungabulali. Sengiyasiphula lesifungo mina. Nami sofike singibambe phambili kodwa ngicabanga mangisasiphula. Uthi lento izongibamba. Ya. Ngeke ngisayenza. Eke siye kule ncwadi kaMakho. Ngalokho ngithi kini kodwa enikukhulekelayo nenikucelayo kholwani ukuthi nikwamukele niza kuba nakho. Futhi nxa nimi nikhuleka thethelelelani uma ninamagqubu nomunye ukuze noyihlo sezulwini anithethelele iziphambeko zenu. Kepha uma nina ningathetheleli noyihlo sezulwini akaya kunithethelela iziphambeko zenu. La kuchaza ukuthi mawusuqala usuthandaza awucela ukubona lo muntu uqhutshwa igqubu lapho uqhutshwa inzondo uziyonikela omunye ashumayela athi hawu ushembu unamandla lo obe ngihlupha umakhelwane hawu vele washayiswa imoto ushembu uyabulala yini akubona amandla kaShembe amandla omubi wena ubusetshenzelwa womubi uShembe umuntu mekuhlupha uyamshumayeza umbona sesesontweni uzukhohlwa ukuthi uzongena kanjani musonenhliziyo yenu uthi uyonikela umfice phambi kwakho umsebenzi kaNkuluNkulu wasekuphakameni ke lo usabe nokumbingelela ebese kubingelela ethi makhelwane ngiyabonga noma wangifihlela ukuthi khona uNkulunkulu ohamba naye kodwa usengikhombisile ukuthi khona nanko kumsebenzi kaNkulunkulu hayi ukubulala hayi ukubulala omunye mayifile uNkulunkulu embulela usuke nenhlanhla lisho njalo uThingo luthi khona abantu abanenhlanhla lithi khona insizwe efike yabika la sasegibisini ukuthi hey baba nampa abantu selingenile ucingo kuthiwa beza la bazongibulala kade labantu bengifuna sebezwile ekuthiwa ngila emhlanganweni kuthiwa basendleleni beze la kumanje bathi besendleleni ginqika imoto shona labantu kwakhona abashona kubona hayi noma bashona bonke sithi uThingo uyazi kunabantu abanenhlanhla emhlabeni laba abantu abebezobulala lo muntu babe nenhlanhla ngoba uNkulunkulu akafunanga ukubhala kubona isono sokubulala wayesethatha bona kuqala bengakambulali lo ngoba ukuba besebembulele bebezobhala icala lokubulala bese kuzoba nelinye icala futhi babulale iNazaretha bezoba likhulu icala kubona uNkulunkulu wase esheshe bathatha bona kukhona ke lokho futhi ukuthi akusindise hayi ngobani hayi ngokuthi futhi kwase kuthiwa ngabongeke lo cha uthi cha bathanda uNkulunkulu laba ukuthi bangezi ukuzokwenza icala ngoba babezokwenza icala hayi mina ngivele ngithi ngixabanele nomakhelwane bese ngiyothi ngicela afe hayi ngohlambe befuna ukungibulala nje cha simanga into encane kabe sibangingcelo noma inkukhu ezilubhontshisi sibanga lokho akafi incane nje kabi into esiyibangile sengithi mina akafi umuntu izinto ezinjengalezo le okunye njengoba kade sikhuluma sithi uNkulunkulu umethi udala umuntu ngomfanekiso wakhe ukuthi amfuze akasho iNazaretha usho umuntu bonke labantu abala emhlabeni omhlophe omnyama yini usidalile sidale uyena so singabakhe sonke asingakwazi ukuthi sini ingakho ekethu uNkulunkulu naye lencwadi uMateyu 16:19 ake sicaphule ngiyakukunika isihluthulelo zombuso wezulu oyakukubopha emhlabeni ngoba kuboshiwe nasezulwini naloko yakukhulula emhlabeni ngoba kukhululiwe nasezulwini lapha ku8 ke ithi umthandazo usuke umema uNkulunkulu kuba ngenelele
eyinkingeni zomhlaba. Kodwa ke noma ethu ngasalokhuzi la ya awusangeni awungeni kodwa ke iyo lento njengoba ngithi bonke abantu uma ngixabana nomzali wami umzali wami bese yangiqalekisa usangibophile la emhlabeni noma ngahamba futhi emhlabeni ngiyofika naphambili futhi akunandawo ngoba manje wangibopha emhlabeni nasezulwini ngiboshiwe ukuze ngikhululeke fanele ngibuyele emhlabeni cela intethele ngizocela intethele lento esiyandisa izangoma ezingaka hayethu shembe angazini mangibadedela bezoyikhulumela nani nizobezwa nizolizwa inulimi labo ngoba umunye akazili ukuzongena kuwena ngoba efuna ufake ingubo ebo hayi uzongena kuwena ngelinye ilanga ngangayixoxa lento ngake ngabona isibonakalisweni angena umuntu oyibonakalisa kodwa ngixoxa ngoba yenzeka ngiqhamuka emzini kankosikazi kababa wesibili ngiyakhuphuka ngiyakithi ngizodlula la kulele khona ukhokho wami ungoqa mangizodlula khona ngibona kunelangabi lomlilo elivutha phambi kwala ngiqhamuka khona emzini kababa omunye ngiyemzini omkhulu wakithi kuthi phakathi nendawo khona la kubekwe khona okhokho mangiyibona lento evuthayo bese ngimemeza ngithi waxoshwe yimina lezulwini nje obuzokhanyisela mina nje isuka lento kusho ukuthi dinwe lomlilo uzodi uwohlo phambi kwami ukhanye kuvaleka amehlo uyabona ukukhanya uchopheke bese kukhuluma izwi kulento lithi ngoba uyabona ukuthi ngiboshiwe ngoba uyabona ukuthi ngiboshiwe pho awungisizi ngayo ngisasibonakalisweni bese ngithi mina khona lapho uNkulunkulu anginika amacebo ngithi kulungile ngisengizokucelela kushembe ukuthi akukhulume bese uyacisha lo mlilo mawucisha ngiphaphame ngivuke ngijuluke ngimanzi mangijuluke ngimanzi bese ngiyaguqa ngivuke ngiguqa ngithandaza ngeke mina ngikukhulumele kushembe ngikucelela intethelelo kushembe use umlilo vela ukuthi ubani ukuze ngathi nginikelela abantu ngase ngiyalala sokuyazi liqhamuka ikhehla elinamadola amade azaphuma la emahlombe lizonke empedeni ngilele kuona lithatha enye ingubo engiyisusile ngendlela bokusiza ngayo ngayibeka eceleni selimbathe yona lithi mina ngukhokho wakho lithi no owaphunguka lithi makwenziwa izinto anginakwa la ekhaya ngiboshiwe ngoba ngashiya ikhaya ngaphunguka ngashiya umndeni kahamba wangelona iNazaretha lo wangelona iNazaretha ilento kade ngisho ukuthi sonke singabakhe manje na ukubeka mina anginakanga lento wezofika zafika kabili bese ngiya kubantu abahlolayo bethi ungena oyihlo omkhulu wena ungena oyihlo omkhulu ayi wayinamandla kwakuyindoda ufuna lo muntu usenkingeni ufuna ukumnika imoto ingakho abantu bephupha kangaka ngoba lo muntu usenkingeni uthi umuntu obonayo angimamukele ahlale kumina ayosiza abantu kodwa uyena ozofuna usizo lo uzofuna usizo lo muntu ufika kumina nje lo akafikile ezulwini uhlele ezihlahleni ibona laba phela ayekhuluma ngabo uManduli ukuthi khona izihlahla okuthiwa zizilokhuza zidungamuzi lezo hlahla zidungamuzi ukuthi zana onyathelwa umuntu owahambe nemkhulu omnye wahambe ebulala umuzi mase uyitshala egcekeni uzofuma umuzi ngoba lezihlahla zinomoya yalabantu emibi yilezo hlahla kuthiwa amadungamuzi akuvele kube isihlahla sananyathelwa umuntu owayenomoya omubi kunemoya ethile ehlala ezihlahleni ethile izona babezazika abantu ngoba babesondelene noNkulunkulu ingakho ushembe ethi emzini wasekuphakameni ungasigawula isihlahla ungacelile emzini wasekuphakameni awusithinti isihlahla ungacelile enkosini uthi ngicela ukugawula isihlahla manje la siyiqapheleke khona le ethi kade sikhona indaba segroundini sakhuluma indaba semdansweni khumbula ukuthi namhlanje izivumela noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi usiyohlala endini kaJehova usepheleni kweinsuku zakho ngelinye ilanga sengikhohlwe ukuthi ubizwa ngaleli gama likaCamu lo Camu owafica umakoti egeze imbulu
sibhasa bhekela sihamba khona imbulu umakoti uyogeza emfuleni ifika imbulu ubhizi uyageza ekhumula isidwaba wasibeka phela mungena lapha egroundini uyamkhumula ushayema ngoba ususobongela enye inkosi uhameni wakho sekuthiwa yiyo laduma uhameni wakho laduma akekho uhameni egroundini imbulu ke ifika usebubekile uhameni wakhe isidwaba unkosikazi iyasitshontsha isidwaba methu uyaphuma hawu nkosi yami ngisokwenze njani senquni manje ngisenginquna ngikwazi ukubuyela emzini okuyimbulu kuyihambele kona kuye emzini makufika emzini kufike sokumakoti banganaki laba kufihla ubuso into esizobonakala sozoba izenze sezenziwa iloma ezenzeka la ekhaya amasalo ke phela la ekhaya ngoba la ekhaya amasi kade engapheli ayisephela kangaka inkunzana lesokuvuka ebusuku kuyodla amasi okhambeni kwahamba ngiyabona kokho abantu abathandazayo lapha bathe eke senze nje eke simba umgodi eduze la kuhlala khona amasi angathi inadala wacanga ukuthi umgodi okucamuka ngene emgodini omubi kuyahluleka ukuphuma kwadla amasi kwasutha kwahamba kwaphonseka emgodini bafika nawo bakushaya bakubulala kusho ukuthi babethandaza manje na ke noma inini nje wasesenza isifungo ziningi izinto esibuye emagroundini singasayiphethe esihamba siyizona esayinikwa ushembe eyifike lahleke emagroundini uyibona usushintsha kanti ungenankinga nonkosikazi wakhe ekhaya ngoba uhamba emagroundini wabona njalo senixabana nonkosikazi ingilozi yowakhumuza isibalekile kunini uye emdansweni ufike kube khonto elahlekayo ushemba ayitshala kuwena ngizwani thatha umakoti ngizwani nicetha umuzi izosala lapha egroundini leyo ngilozi ngoba ikwelinye ibandla lapha bese ubuya nombango wokuthi team okufanele iwini yipi nala endlini sokudlala ama team la endlini ukuze umuntu athi hey akudleki nokudla makushawa i-team bothi hey lento ngempela iuNkulunkulu wakhe lo muntu lento kuqatsha kube munce endlini usubuye nembango yalapha kodwa mengayile esontweni uyadla mengayile ku23 uyadla kodwa ebhola makushawa i-team kuvaleka inhliziyo iuNkulunkulu njoba elinye ibandla leli lezi zinto zakhiwe ngamabomu ke vele emhlabeni zayilethelwa kona lokho kuzodunga ayithi kuthiwa even eRome sike sibukela amafilimu amadala zazakhiwa ke ohulumeni bakhona babenzela abantu ukuthi banganaka ukuthi ugesi asinawo amanzi asinawo ukuthi asinakho kuzoba nebhola abahambi bobuka ibhola hayi kuzoba nemdanso eRome ke babe nalomdlalo ababewudlala kuvele kuthathwe landwa amaKristu bese kuba khona lezi indawo ezama stadium bese kufakwa la phakathi bese kulandwa amabhubesi bese bezokuthiwa balwe namabhubesi abadla amabhubesi abaqethe umdlalo njalo la abantu bakhona ke bajatshuliswa yilokho kuthi ade bebuka lapha amaKristu idliwa amabhubesi kuba isinwanga abanye balwe nawo banqobe kwakunezidlakela zakhona cala kanjalo ke lento yama sport ukuthi yinto yokukhipha abantu umqondo ukuthi bacabange into ezisile bahla yabo noma sebebuka alibonile le lapho bese limenze njani hey umbonile kodwa ayi ulwisile khona into engenamsebenzi ayisumuntu ndawo ibhola mfundisi lidlala namhlanje ngesabatha ngomsombuluko emsebenzini ekseni ngaphambi ukuthi iqede enkantini ikhulunywa ngebhola khona ongezokuya emsebenzini ihluliwe i-team yakhe usabe kuyohleka isazokhuluma indaba yebhola mhlambe koze kube olesithathu ubodi into yokulibazisa abantu umqondo uma uyikholwa ke nawe sekuhleliwe esontweni ngixoxa ngebhola nje kuyaphunywa la kade kunenkonzo kade ebhizi akukho sekuzuzile ngomuntu okweshilo khuluma ngebhola le idabi sikhuluma ngedabi ngoba ikhona namhlanje idabi ezobiduma kubantu nedabi khona abanye khona idabi khona abangezokuya esabatheni bakwidabi khona indaba yebhola manje ubalekela isibusiso mase uvele insuku zakhona ziyaphela namhlanje kanti lelisabathala namhlanje ilona
akaze kubhalwe ngisho nelilodwa kohamba wona khiye lo imandi ingilosi izofika namhlanje ezoba lamasabatha akho wena uya kwidaphi kwidaphi kuzofika kubhalweni kanti lethela ukhiye leli sabatha la namhlanje kungenzeka kube ilona sabatha la kuyobhalwa khona wonke la uyozuza khona isibusiso izofika ingilosi mhlawumbe lona leli ebekuzove ekhulunywa into indaba yakho sono sami engakaze ngizivume ebengasinakile ukuthi hawu hayi ake ngithi mangiphuma la ngihambe ngiyohlambuluka ngiyohlambuluka hayibo yazi lento nami ekhulunyiwe namhlanje ngake ngayenza lento Mshumayeli ngizwile lento ngiyacela ngicela ukuhlambuluka uNkulunkulu wasekuphameni ubulethele lokho kuvele kube ukhiye wakho lo ukhiye wakho uzungena ezulwini wena ukho kwidaphi Fundisi yosuzana kwidaphi asazi sohambile amasabatha hambile imhlangano kodwa siqaphele asilazo kuyilona lo asilazo kuyilona lona la kufika khona ingilozo ithenya insizwa khona insizwa ayikwazi ukumotivate abonginikelwa ngoba abantu bagcinene nomnikelo suyisikweletu manje khona ibhuku elibhalayo angaze ngizwe umnikelo unikela ngani ithi inkosi mina ke inkosi ilanga right abathanda ukunikela bangeza uthanda abathanda ukunikela uthanda abeze ngisho memezela umgidi inkosi mayivuma kusasa kusho yona inkosi mayivuma kusasa kuyoba umgidi wabantu kusho umuntu wasezulwini kusho umuntu wasezulwini manje na ke ngubani mina yonke into enjalo uyenza ngothando akuvele nje ingakho silicela nalolu thando angithi khona inkonzo kaphatho umfundisi hey uThuli nangu kade shayela ibhasi ethe kuphakameni inkosi yake yathi Manazaretha uNkulunkulu uthe unonipha isibusiso cela noma yini enithandayo enifisa uNkulunkulu anenzele yona kodwa kuzohamba inhlathuthi yeyodwa ihlangane ibuye nezelilodwa ithi nayi into esiyicelayo kuzohamba mami ngudungudu jamangweni nawo uhlangane wodwa nawo uzobuza ubuye nezelilodwa amakhosazana nawo azobuya bese lamazwi enu nomathathu niphinde nihlangane futhi nobathathu thina sithi uNkulunkulu akasipha ukuthi namakhosazane noma bese nihlangana nobathathu bese niyakhetha ukuthi kulamazwi omathathu ikupho kusemqoka okuzothathwa ke kulethwe uNkulunkulu nangempela uthi umfundisi nangu uLithuli la clip ikhona la iduze kwethu hayi uthi ke nangempela kwenzeka lokho sisemthandazweni njalo ngoba kwase kuzekanjisa umthandazo uNkulunkulu uthi inkosi sicela usiphe ukuthi uthi ithi inkosi yasekuphakameni namhlanje uvule ithuba uNkulunkulu uthi lethani okuyiyona into enicela nenzele yona uzonenzela hayike bacela omama abacelayo amakhosazane nawo ahlangana kwase kuba inhlathuthi yasethi cha thina sicela kubuyizwa hayi sikhathele manje lokhu sifuswa amabhuni sicela izwe thina hayike uthi umfundisi uLithuli ke ngeke ngisasho ukuthi omama namakhosazane bacelani ngoba kuthe mase kuhlanganwa inhlathuthi yabahlula laba babili kwase kuphasa lelelayo ukuthi akuyocela izwe kwase kiwe enkosini baba hayi sicela manje izwe lethu libuye ubuzolenzani engazi ithi inkosi hayi kulungile kodwa mina ithi kulungile uNkulunkulu uzonenzela lokho ngoba uthe celani lokho enicelayo uzonenzela kodwa mina ukube bengiyinini bengizocela uthando ngoba konke kuphethwe uthando noma lingabuya izwe leni kodwa manje ngenalo uthando ngeke nikwazi ukulibusa ngoba nizolwa nodwa sebekhohlwa na ukuthi imntakasambuthi ubaba omkhulu uthi leli izwe lizobusa lizobuya kodwa lo oqala libuso yinkaba ngivele ngikhulume uthi lo ubuswa zinkaba kuyoba kuhle bekuzwe ukuze bahambe bocela intethelelo mhlawumbe uthi
usele ngathi ukuyibone inkawu mingene ensimini inkawu mingene ensimini ijethe ekhwapheni lawo khona isikhwama uthi inkawu ingena ihlayivala insimu ijijela phansi kanti phose esikhwameni iloko ifaka ekhwapheni ayibona ngesikhathi iphakamisa ikhwapha uyawe usikhwakile ikhesinye isikhwebu uthi qeda insimu yonke uthi zothi miphuma yophuma nesikhwebe sodwa kuphela lelizwe kenjalo namhlanje kwenzeka into yashosha lelizwe sithi siyabusa kodwa sinalutho ngoba konke obokukhona sikucekele phansi asinawo ugesi namhlanje sikucekele phansi nawo amanzi namhlanje kuhamba futhi yabo ukuthi kusaqhubeka iyona lento ayisho Shembe iyo kanye namhlanje la kunjalo lento yenziwe into eyodwa yenziwe kona lokuthi asicelanga uthando isho njalo inkosi la ngithi akithi buka labantu abadlayo abanalo uthando ngesizwe sabo labantu abasiphethe abayithandi kwabona ngoba uma sebeyithathile imali bethi ngicebile sothi bangakanani abaplanayo ngokuzwa mase kuthiwa kuqhekezwe umuzi kaminister bafuna le mali okade uyintshontsha abafuna ukuzotshontsha yona manje ndobo uyicebisa wedwa ngoba into eyidala ngabukhona amasela kusayo kokuqala kwakuyilento yobuntu botho esithi umuntu ngabantu ukube uhulumeni okhona mubheke imali ezidliwe ingabe wonke umuntu unawo 4 room nohluphekile kuleli izwe sikulona kodwa ngenxa yomona abantu abanalutho bayalwa ngababukho ubugebengu uma angithi ke sibuhela kulento eyisho umfundisi ukuthi ukuba buphethwe izwe liphethwe ngobuntu ngothando ubuntu uthando ngoba ngeke kube nobuntu ungenalo uthando ngoba abantu babazi ukuthi mawufika endaweni ungenankomo fanele bakusisele unika inkomazi nenkunzi ukuze nawe ungekho zabo manje kodwa labantu abasiphethe bafuna konke kuze kubona akasaboni ukuthi usentshontshela ngisho izingane zakhe njengoba liwa lelizwe izingane zakhe nabazukulu bakhe bazosala babe nani yena uzohlala kanjani nalezi zinto zakho uyafa vele namhlanje sithi sikhululekile ufaka ama-burglar cards emnyango siqale safaka imshudo sasilala sivulile imake mfundisi ngiqalele emuva eqaleni ithi inkosi ilanga kwakukhuluma umfundisi uDimba uthi inkosi ilanga yathi babe semhlanganweni esithi hall kwalaba beyokhuluma khona indaba zokwakha izindlu zamasonto abelungu bengavumi yasithi ayikhuluma wena mfundisi uDimba wathi uDimba cha ngeke ngikwazi mina Shembe ngcono kube wena baboza ukukhuluma kuqala yathi yakhuluma ke inkosi uthi khona la yakhuluma khona isithi inkosi aba la kulelizwe laba basifica khona uthi ngoba wayimile phambili napha belungu la emva kwakho bakhomba ngeyithupha uthi laba bafika sivala ngonobhadula sasingenazi icapha ngoba umuntu wayengazi ukuthi khona umuntu okwazi ukungena endlini yomuntu athathe into yomuntu bengavumelananga umuntu ubethi ngisho efika emzini wakho akhuleke sesangweni hayi lokhu namhlanje uthi namhlanje sesakhe ibona bafika necapha ngoba babazi ukuthi umuntu yakwazi ukungena endlini yomuntu omunye umuntu engeke afika athathe impahla yakhe ibona ukungcola kwabo qhubeka ke uyabona ngoba phela ithi besivala ngonobhadula into evele ibekwe nje safaka icapha 2 kwakufaka icapha safaka ama-burglar cards emnyango into ayifike nabo ngoba bengena emnyango bashintsha emnyango bangena emawindini sawafaka emawindini bashintsha manje bawakhipha kuyasa bathathile nje ama-burglar cards kwawona emawindini bahambe bodayisa wona bangena nawo bantshontshile futhi sasuka lapho sasesibiya umizi sayifakele ilokho sazakhela ijele safaka indonga manje sasuka indongeni bajomba phezulu safaka i-razor wire i-razor wire baphonsa ingubo phezu kwayo ukuze balale phezu kwayo safaka i-electric fence banqamula intambo namhlanje sokwenze njani khona lapho sokhona isibhamu uhleli kwakho
ulindele ukuthi umuntu ozongena uzombula uhlele ejele kwawena umuntu ozongena yela ukhulekile ukinatela isango ngengidi yipi inkululeko la ukiyatela ibhekla gadi ngengidi unama alarm unama camera uhlele ejele unama camera ukuvuka kwanyakazi iphela uyavuka ubuka icamera umuntu uyabheka kwicamera khona umuntu oyidlulelayo oyihambelayo usuzoqala uphume manje ulandeni ngakwami ayikho inkululeko ke leyo ilento yashoshe lo buso wazinkaba lo buso umbuso oqala kuyoba umbuso wenkaba ima usazolandela umbuso kodwa wathi umbuso oqala wenkaba hey kunzima mfundisi isikhathi manje sithi 15 minutes to besingakangene la ake sibheke la ku social media ukuthi bathini nangu babuhlongwane eNewland East babuhlongwane uthi minye sabathe ebenhle kwabangcwele hlansi ubuhlongwane eNewland East hawu siyabonga babuhlongwane nangu umuzi mchunu macingwane uthi bafundisi ngingufakazi owavinjwa eseqalekisa hey nangu umuntu oyaziyo lento esikhuluma ngayo ngoba iyenzeka kuyena ngeke ngiqale kuyena umuzi mchunu lo macingwane bafundisi ngikufakazi owavinjwe seqalekisa ngake ngakhonjwa ngesibhamu nemimese ngaphucwa ifoni nemali ngisanda kukholwa ngiwabonile amandla engivikela kugqagqane la ayesafika ama cellphone ngafika ekhaya ngavatsha ngakhanyisa ikhandlela mangisathi ngiyaguqa lathi izwi awubizelanga ukuqalekisa kodwa ukubusisa ukumangalela umuntu kaThixo kwashaya oAaroni nodade wabo bemangalela uMose bethi uganwe owezizwe so wephule umthetho uJehova wabashaya ngochoko uJehova wazi konke nokubusisa nokuqalekisa kukuya akuthunywa umuntu umuzi mchoni kubuya bhale kubuye iqaqane manje amagama kodwa kuyazwakala ukuthi kwakhuluma izwi uthi wathatha ikhandlela sathi uyala hawu he umchunu uyamkhumbula umvangeli umchu ucele esewumvangeli usewumfundisi manje exabene nososobala ikumbona ukuthi umayela ke exabene nososobala ethi usosobala emva kwalokho inyanga enkulu bexabene kanti kuzohamba khambe ezwe kuthiwa usosobala usedlulile emhlabeni uthi akajabulanga kanje waphumela eminyango wagiya ukuthi usosobala hayi ukuthi umcelile yena kodwa ujabulela nje ukuthi usosobala msekho babephambene ngababephambene ngakho uthi ngagiya ngajabula uthi hey angijabulanga kanje hey lo muntu useze wahamba emhlabeni uthi wathi elele ebusuku beka ushembe wathi ungcolile ujabulele awuhlamlukile ujabulele umphefumulo kaSosobala usungcolile uthi ngadumala uthi uthi awuyazi indlencwadi ithi akusikho ongena ngomlomo okungcolisa umuntu kepha ukuphuma ngomlomo uthi ngade lencwadi ngangiyifunda kodwa ngangayazi ngangicabanga ukuthi ikhuluma ngokudla uthi sithi inkosi uthi kwafika ukuthi ngokulela uthi sithi inkosi usungcolileke wena ngoba ujabulile umphefumulo kaSosobala amazwi wakhiphe ngomlomo asekungcolisile ngoba ujabulele umphefumulo umuntu ehambile emhlabeni uthi awungaduma uthi ngavuka ngaphuthuma ngiyohlamluka ngiyovuma isonto ukuthi ujabulele so kukhona ke angiqalekisanga kodwa ngajabulela umphefumulo womuntu ukuthi kuphuma umphefumulo womuntu awujatshulelwa nomphefumulo womuntu ukuthi umuntu ngoba nakho bengiphambene mina naye akathi masedlulile emhlabeni bese ngiyagiya ukuthi makushunyala kuthiwa wafa lo muntu akekho amen ukuthi wafa lo muntu esontweni nje wenza abantu bethi amen wafa lo muntu
akusekho ukukholwa akusekho awujatshulele umphefumulo womuntu kwenziwa noma uthi wawenzeni hayi uthi amen ujabulela umphefumulo womuntu sengezwe amakholwa eyilelo eyileyo nto ngoba ubehlupha inkosi kube ngcono afi awujatshulele umphefumulo womuntu ake sibheke la ku Facebook page sikhumbule kuphakameni ke manje ngiyababona nampo Sangweni ukhona ngiyambona uMahamutsa hey Mahamutsa hey uyaphila ndoda Mahamutsa Masgrave ake ngibone ke ayo hayi network yami ihamba kancane ngoba ikhona nje yona nsoko ubheka intshangazo uthi kulukutu ngangena ohlelweni ngilalele awu siyabonga ntshangazo ukuthi usungenile ohlelweni siyabonga Xolani Sangweni awu sinilalele engiyithanda ngomfundisi uMhlongo ukuthi uyavuma ukuthi naye ubuye alingeke enze amaphutha umNazaretha ngezwe kuthiwa akayi olwandle ukuyobhuda ngoba akufanele abe nqunu phambi kwabantu kunjalo impela bonga Mlamuli uyisole wena kuqala ubonga Mlamuli Dr Thekwane Sibiya sikhumbule kuphakameni 426 today's best rate uqala qhuba qeda kahle 14 years of listening together awu wayibongela iNanda FM ngaphambi kokuthi nje abhale uSotobe la present ezulwini Menier Sambothi odumo kanye nomfundisi JS Mhlongo wabantu ngiyabingelela estudio kanye nakubalaleli bonke aze amnande amazwi ensipha wona namhlanje asenza sizibone la seduke khona kwazi sesilingo nosathane into eyodwa kepha sidinga umthandazo ukuze sivikeleke kokubi uma uma sizokwazi ukubekezela siphinde sikhole ngokweqiniso na kanjani maningi amathuba ukuthi silibone izulu ngelilanga mhla sedlulayo kulomhlaba amen from Maching Sibiya Debenot dabuka kwaNongoma Dabazi area kwashumeka emtholweni isigodi King of the Radio the original wena Maching hey manje nanama gama akho maningi ubuye Dr Thekwane hey madoda Maching hey manje ngingabe ngititeke lapha sengibona uDr Thekwane nangu lapha inhlatsuthi Ntuli uthi mina sabathi mayibenhle kwabangcwele amen hawu siyabonga Mpemba nathi sithi amen lapho mayibe inhle nakuwe imini sabathi khona obhalayo la kodwa ke ngoba usabhala sobuyela kena ke sibheke lapha yakunanda 88.4 FM ukuthi khona kuthiwani ukuze sogoqa nje siqede imzuzu iyashoshela manje iyashoshela iyangakhona nanda 88.4 FM zimele cele waseTafrikop ngikhona ngibekile indlebe emsakazweni nanda 88.4 FM ngila etokhona ePinetown nonzwezi zebdladla walapha eCatholic dladla siyabonga dladla ukuthi uhleli lapha ya nozimele cele hawu hayi icele ubuye uhambe nayo esabatheni udladla ubalekile ngoba uyakwazi ubalulekile ngoba uyakwazi ukusixhumana awukhuluma ngomthandazo ukuxhumanisa nongabonwayo umnini mandla wonke angibonge bese kuba la usayilo ngazi noma uSY noma uSay yini uthi kubalekile ngoba uyakwazi ukusikhulula ukukhulula umoya wakho ayakunjalo umthandazo uyakwazi ukukhulula umoya wakho noma impela uneyinkinga ezingakanani kodwa yakwazi ukuthi nje hayi mangiqeda ukuthandaza uthi ukuzizwa ukhululekile uthi iswa amakhola akhulula umoya wakho ukuzizwe nje ukuthi hayi engathi kunomthwalo othe ukusuka kade ungisinda umthandazo uyasiza khona engena manje ngithi ngicinga yona ukuthi iphi le kade ngithi iyathayishwa la
izosala ke hayi isathi namanje someone is typing ayiveli kanti isikhathi sesihambile manje imizuzu emihlanu ukuthi lishaye ihora lesihlanu mfundisi siyasonga manje ukubaleka komthandazo yebo sisonga ukubaleka komthandazo kufanele sizivikele masuthandazile ungathi sengithandazile busuye endaweni eneyilingo ngiyakhumbula mokuyogidwa lapha ngaphesheya ngoba ngesikhathi uthandaza siyasondela nomubi kusagidwa phesheya esicabeni lasendikhona kaMawula lapha mudlula kaMawula ukhuphuka kancane khona imshini lapho yayikala nothi uJuly le yokudlala umubi uzomelana nomgidi kaShem untshontshe ingane zama ukuntshontshe ingane ngenhlanhla kwakuse uhlobo lezingane olilalelayo wawungeke umbone umuntu oyinazaretha yalapha ngiyacabanga ukuthi abakhumula umnazaretha abakhona enye egenge yahlubukayo ngoba yayikhona lento yayikala nothi uJuly bafika lapha no merry go round kubanga umsindo khona kubanga umsindo khona uthola ukuthi akekho noyedwa ofaka ingubo emhlophe kodwa ngiyacabanga ukuthi bonke abakhumula umnazaretha benzela ungabonakala uthi athi njalo futhi uNkulunkulu olethe lento sothi omubi bantu uNkulunkulu wayifuna ukuzohlunga nje efuna ukubona efuna kuphuma abantu abathatha izinto zomhlaba sasingayi khona wawungayi ngisho esitolo kaMawula sasinga endiyeni esitolo kaMawula sasingathengi khona isona siseduze kodwa kwakufanele uwalk ubuyele ephakameni yothenga khona isitolo siseduze sila sendi siseyigcawini impela sasingangeni kusona leso sitolo ngeseluleko senkosi yasiphakameni imthandazo ngiyakhumbula sike sakhuluma ngaso ayithi fahla mfundisi ukuthi uShambu uyibekile 6 ayibo u9 u6 u12 u4 inezathu njengoba ibekiwe lemthandazo wase uyawuchaza ka12 futhi cha akuwona wanjalo kodwa nawo umthandazo nawo unezizathu sawo ayivele nje iyaba khona nje lemthandazo esikhaleni cha kunezathu ukuthi yindaba ibe khona eyokwenzani so nayi imbongi sisikhipha ke manje nayi imbongi sisikhipha inezathu lemthandazo ngoba iyona esixhumanisa noNkulunkulu ngeindlela ezahlukene kungakuthi khona esicelayo kungakuthi sihluphekile kungakuthi siyobonga inezathu lemthandazo yonke so ngelinye ilanga mhlambe siyophinda futhi sibuyele kuyona sithi nje uyinaba kahle ukuthi lemthandazo yani kodwa ke isikhathi sesishayile ke manje sesiyaphuma umfundisi uyinambithe hayi Rosbom ngiyayo ngokulandela sokhuluma ukuthi kade kuthandazwa ngo8 kufike kanjani ku9 sokhuluma ngokuthi ivele kanjani lemthandazo ukuthi ibe nezikhati okay inamba kamfundisi 060 613 1515 06061311515 inamba kamfundisi uJS Mhlongo uThabo kaSambothi lo inamba yakhe 0760543833 mfundisi asihlangane emnambithi nabasemnambithi inkosi yomusa inibusise ongajaha nje agijima emnambithi ayiyasho inkonzo khona Rosbom koze kushaya u4 sibambile tamba mayike bokuthinta nasenambeni abanye mhlambe mabefuna nendlela eyakhona ukuthi ikhanjwa kanjani inkosi yomusa izinibusisa abaye emasabatheni bahambe kahle umdali mayivumile nangesabathe ezayo siyophinde futhi sihlangane la inkosi inibusise